bol hitin dunia mesias soch kavet le tuni thu so ang ki sei ka phu district songa kanile kum kira ko na hlota loading ti chungsa jong chun comment phabe moment chule Christmas limna thu thot hin bol ho zo si jong ken jong Christmas chi bai ken bolin chule tuni la life a in vi ho hen lang chule vai nunga life ki chai nunga hen vi ho zo si na bon chawin wan wi gam tina cheng ku ki cha te zo si na bon chawin Christmas chi bai ken bole ti pa min mi som ni le ni hung lut tan tun la hen Christmas chi bai hin bol ho zo si mi mala ki don put man lo hi ze hin ichi life a na bon chawa ken jong Christmas chi bai ken bol hi ti hi ka pon do no ma hin chule kum kit sani le som ni le ku ma ki pat kangpu pi district sunga cheng ku ki se so ho zo sin ka ni le hlot loading ka ni le su beiding ti a thulu na la wa hitan hi chi se so ho thulu na hi pha sa jong mi tam ta amen phamo sa jong mi tam ta amen aji chu thil ki ti hi ase a pha ki hlon pe a hian ase a pha ki hlon pe a hi je hian pha sa jong om ding mong a hian sule phamo sa jong om ding mong a hian ichi leisi hin ko chi na ngai na in gel jeng oi ten kangpu pi district in abul hin pan oi hian i chan ge hung lol hing niu ham sei the pon district danga kunin wang chu hitabang thulu na hailo le hitabang to gon hi za hinai pon kangpu pi district CSO ho zo sian ichi kanile khana ding chu cha nga hi decision lo hitan district dang hon wang chu anala jing saw zo momen KCA hon zo thu ponan bol jing win ko ki chief association hon ain la lol hing po win nam sipai hon jong thu ponan bol jing win ain la lol hing pon tu chunga kangpu pi district sunga ko ki CSO hon thu pon a bolo thulu na sim hi ni chan ge ya phachum pi diu ham chu he dai pon chom chakhat ka ikhada hi en tu ni thu phona chun veleo hen jing ni kho Christmas hitan Christmas ki pa ni kho hin tu ni lain jong leng khom la sa na tam ta om ding hi jing ni kho le thu dang Christmas sung thang thu ho chule thu dang dang jong sei mai theu hin tu su phoning a lom le phongutin a hi lo ai le Christmas gol nom ni kho hi je hen ima sa jong hong ki bol lo mai the hin Christmas a hi to ki hlona ki pa thu thot ken jong ken thot nom ji a chu tuin la life ken bol a hi en CSO chum thing noi ki loi khom na chum chule governor ahin speaker ahin chule mi tham ta en Christmas mi se piwin amhon pi je akapi Halloween Christmas greeting in bol ho ami mola kadon but seng lo je achu e hon jong khadve Christmas e to ki hlona iga kilim to chu aphai ti he ka gel dan hin tunil ha Christmas ti pa pi na Christmas lim na thu thonin thot ho zo si na bon chawin no zo si jong Christmas chi bai ken bole ha life ong hi sot ta bolovin tuni thu su chuna veleo chun NDTV thu su akimo RTI right to information application file bolwa one state government no yana tong ho
tribe certificate kisu sa lawa government na to na lut ho scheduled tribe certificate adi ilo kila a scheduled tribe mina na to na mu ho su chi chung sa nga government department som li vela he RTI application file and ball hen ichi som li hola hin department som le thumin don butna pitan department som le thumin don butna api na hen ama ho department na scheduled tribe certificate alut ho a certificate di lo iti mai le scheduled tribe register hello manpura scheduled tribe hi som thum le lium hen ichi som thum le li in a hope lo min chum bi alut mi zar ham khan hen ichi bolo na he dang hi pon any cookie tribe hong do akona hichi any cookie tribe do hi any cookie tribe ti ala ho chu apui pon any cookie tribe hong do anunga vet sa na tha do cookie ai lo le how keep cookie khong sai cookie ti hota banga tribe certificate na kil a ho hi tu a he bui thading dan do tan hichi department som le thum tu sana RTI application don bunan pi ho reply in pi ho hi water resources department hin finance fishery transport horticulture handloom and textile municipality administration chule department khara hian ichi holoi hin asei hi adang hi pon any cookie tribe do anunga thado cookie ai lo le single cookie bo se chule izo asei bangma khong sai cookie tia tribe certificate nan kila do ho hi amo ho dinga hi mai the ho hin bulsum en su te ding minum tan aji chu tribe certificate di lo ti a pang hi taw hin any cookie tribe tin an la leo any cookie tribe ki ti chu record min tu a hi a kho na lo na khong sai cookie thado cookie how keep cookie keep gen cookie singson cookie vet sa na kan sei en so le bai te cookie ti da bang lungdim cookie ki di ta bang ana kila kha ho he awang seding en do tan hichi department don bun hen pe ho hen department khat le ni en kim ke en a hen pi ven it's a consumer affairs and food and public distribution on reply in pi now hin it's amon say now hin any cookie tribe akona mi nga ahung du devin 2003 akipat hen mi nga hol a hin mili hi apa te tha do hi win mi khat hi apa bai phe ni hen ida bang ho hi ahung lu de tin apian sule abana hen horticulture department hon say now hen employee mi som hong lu de hichi mi som ho hen a tribe certificate ho hi cookie tribe a hi lo le thado cookie ti a an kila kho tabang mi som kin da na hen a mo loi zong hi any cookie in an allow le chu boi lo ding hin aji so any cookie chu government head pin anoya scheduled tribe khat hitan boi lo hil ding hin a kho na lu lo na hi cha he cookie tribe thi only single cookie tribe ki ti sum lo hian hi chong he boi na khat hitan chule thado cookie ki ti zong lo hian chong he boi ki tan mai le hon chi hi tribe certificate di lawa na to na mu ti a he ain he te ding hi ta sanom tan NDTV a reporter pa hi mai the hin demanis achoma kitem ama pa hin cookie te do na cookie te de an zinga hi sales an amazing hian hichi mai le reporter pa hin cookie te lin lel no hi khot jing hin tribe certificate di lo ho hin ipin sei diu ham khora hi tiong ki hoi bol diu ham izem ti a government in scheduled tribe certificate edi poitin hin hai sa tele amon ipi hin bol diu vem korean fight ball zong le ahin zone diu vem azi chu thado cookie ki ti tribe lo hin cookie tribe ki ti lo khong sai cookie tribe ki ti lo hin chi bol khil naw pi pen khat so hi tan so le tribe certificate issue na bol ho government
employee ho jong amo jong en to kha te di pa sanomen tribe recognize lo khat tribe min chuti an pi ochu angai na lo be to ko na hi tribe certificate la ting le ching thei ta a hi ila diu ngai tan ji chu I cha lo na zo sio me le ho hen ei chan li jing hi je hen to ko ni ching thei tin tribe certificate chung chang thu se chi chan chen lang thu so la su tam ta men jong le tun la tam ta sei po tin tun la hi lai song sau ta bol po tin leng khom pha da hen mi zo se Christmas man pe na hi je hen pakai Yesu Krista pi ni kho hi nom the pe nen mangai tin bon chawin ku ki cha te zo se vanui gam tin am ho zo se na bon chawin ken jong Christmas chi bai ken bolin pathin en dam nei pio hen lang ilung tu bo ku kilen mol so na ring pathi nen pathei bo hen na bon chawin dam selvin mangpha